У Керестурским хотаре тирва шатва слунечнику, кукуриці, сої, а як дознаваме, у Валалje barz male interesovanje za cukrovu cviklu. Od poljodilskih kulturoh najvekša povrchnost budze pod kukuricu, potim pod soju, a poneže najavena višša cena slunečniku, toho roku budu zvekšani i povrchnosti pod totu kulturu. Máme šťastie, že sme, odnosno šťastia, že dosť stvari še porobilo pred koronom, co to znači dosť našenja uvoznog obulu u Srbiji, dosť štučnih noji i tak dalje. Takže generalno nije crpime mi tu odnosu kooperanti. Međutim, situacija stvarno še premenjala. Tako bilo psihološki upliv na ľudzoch, pa to še prenieslo na nás, či to bude našenja, či bude zaštitni sredstva, či bude štučnih noji. Takže i nam tako napravilo problema u roboti, jer smo še potrudzeli, že bi sme ostali pribrani, odnosno, že bi sme udovoljeli kooperantom. Znači, sigurno, že ukladame veci usilovnosti, znači veci trudu, že bi sme to udovoljeli. Problem drugi, že máme policijni čas, znači mi ograničeni za robotu. Treći problem, máme gazdinstva, ktorí prek 70 rokov, znači ljudi, ktorí nemôžu tu prísť, pada sa telefonski. Znači, to po mojim očižana robota. Sigurno, že nijak treba. Veli poljoprivrednik iz Valalu obezpečeli dozvolu za rušanje pod čas policijnej hozini, takže keď o tým slovo robotinje cerpja. Jest dostatočno našenja, zaštitni sredstva, štučnih noji i všetkoho, co potrebne za chvíľkovo roboti, a obačljive ljem, že njet taki veliki vibor našenja i repromaterijalu jak inšak.